Znači ljudi, danas ću vam pokazati jedan od najboljih sajtova za igrice. Pa krenimo. Naravno morate instalirati torrent. Ako ga ne instalirate, jednostavno mi recite da vam pokažem kako se to instalira. Ok, ako imate instaliran torrent, nemojte ulaziti na Kičkas, nego na Zamundu. Link će biti u deskripciji. Ok, dobro sam na malo to. Iskucamo da se to nisam ne vidio. Se prikazalo, ok, Bananas. Dakle, ulazimo na Bananas, a ne na Games ili Home. Tako nešto slično, na Bananas. Ako imate naravno kompjuter kao ja, ulazimo ovdje, vidite što piše Games, to je Games PC Islam. Označavamo to i naravno kucam igricu, na primjer Sims. Evo vidite, tu vam izlaze skoro svaki Sims. Evo vidite. Dakle, nešto morate zapamtiti. Dakle, ako piše ovo reola, to jest koliko se to čita već? Uglavnom, kad vam to piše, to je taj 100%. To je taj što ste tražili i skinite ga slobodno. Kako se skida lako, koliko se download. Učitaj se. A vidite, ovo je 30 kB. Smiješno. Odmah učita i kad uđete u to, ajde pa. Evo vidite, uđe vam to, je ovdje u redu, bla bla bla. Samo što mi sad to nećemo skidati. Evo vidite, ja već sve imam. Samo vam izađe u redu, meni to neće izađe, to što ima već taj Together add-on, to vam je ovaj prvi. On nam stvarno dobar. U redu sada da izađem iz ovog poglednog torrenta. Ok. U redu. Ako vam se svideo ovaj program za skidanje igrice, ako hoćete da vam nađem, to jest da vam nađem gdje se instalira torrent i sve to da vam pokažem, lajkujte ovaj video i napišite komentare. To je to za ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Doviđenja.